Ibi byiza bakurikira ubukungu talks. Uburusiya bumaze amezi arenga 5 butangije intambara kuri Ukraine. Impamvu ntago bashaka ko NATO ihegera cyangwa se Ukraine ikanabitekereza. Finland yashatse kujya muri NATO babikangisha yuko bazabahumi cyangwa se bazabanukiriza ku bisasu bya kirimbuzi bazatereka ku mupaka wabo, dore yuko Finland burasirazuba bwayo iki gihugu cy'igihanganye Uburusiya. Putin ntabamurwanya imbere mu gihugu, yewe n'ababigerageje Navalny ubari inyuma ya gereza. Geba abamuhannye baramuhannye, ibihano barabimufatiye birabasharirira ku buryo tubona yuko aribo bihannye. Twakoze ikiganiro kibyerekana ukuntu bagiye kwigondera umwijima, yewe bamwe byaranze kugezaho na Premier Ministre w'Ubutaliyani nawe yisanze avaho kubera yuko hari ibitangiye kurenga ububasha bwe cyangwa se kuba mu biganza bye. Hano tukagenda tukareba tukavuga tuti ejo bundi hari ubushakashatsi bwasotse bwerekana yuko business kuba ziri kuva mu Burusiya z'abanyamahanga hakaza n'ikintu cyitwa yuko hari ibihano bihari, hari ibyo Putin yasimbutse ariko hari ibyo atarasimbuka. Kaze neza ku bukungu talks, reka ibyo ngibyo ari byo tureba ni gute nawe biri kumubabaza mu buryo bumwe. Icyambere hano dugomba kuvuga ari yahanganye, ni turagomba kumwubahira ikintu kimwe, yagerageje kubaho ibihano bihari, nibyo banke ziracyakora, yagerageje kurwanya ibihano uburasirazuba cyangwa kuburengerazuba bwamuziyeho indimwe, azamura igiciro kifa cyangwa se icyo bita interest rate, arayizamura ayigeza kuri 20% kugira ngo abuze abantu kubikuza cyangwa se ibintu byo gufata amafaranga bya buri kanya n'iki, kugira ngo ashyire stability mu gihugu, ku buryo ifaranga rye ryagize gutya risubirana agaciro kayo irubo ritigeze rigirana mbere y'intambara. Mu gihe intambara itangira benshi babonaga ryatangiye kuba ibyo twita kuri junk. Ibigo by'abanyamerika bikomeye cyane muri credit rating bari bamuserereje. Gusa statistic zose ziva mu Burusiya zerekana ko ibintu byose ari byiza. Ni nabyo koko nta gihugu cyifuza kugaragara nabi mu maso y'abagituye ndetse no mu mahanga, dore yuko uko ugaragara neza ureshya abashoramari, uko ugaragara neza abaturage bakugirira icyizere, manda zikiyongera uri perezida, ukumera neza, yewe hari byinshi, hari n'amahirwe, hari naho basha kwicara abandi batakicara kubera ibintu biba bitaragenze neza. Gusa nawe ntago bimworoheye. Ikintu cyambere ugomba kumenya, impamvu ya mbere yerekana yuko nawe akomerewe nuko ibishoro biri kuva mu gihugu. Akenshi ntago tukunda gukoresha ijambo ryitwa capital flight. Company igihumbi zose zikagira zitya zituvuye muri Burusiya, ubwo byari bisobanuye yuko miliyari 600 z'amadolari mu bishoro zavuye mu Burusiya, 1/3 cy'umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Burusiya mwaka washize wa 2021. Ibi ngibi bikwereka yuko ntago ibiyego byose aba yahombye, kubera ko hari company zigabanya ibyo zakoreragayo, zimwe zikagenda zivayo buhoro buhoro, kwa ko byagiye bigaragara nabyo. Yewe hamwe wenda ugasanga ni za McDonald's zitajya zifungura amashami yabyo, ahubwo zigenda zikagurisha icyo bita franchise. Bahagarika yuko McDonald's igomba kuhaba, babanyiribya baguze franchise bagumana ibikoresho ariko ntibashobora gukoresha ibirango bya McDonald's. Bisobanuye yuko bihita bijya mu maganza by'Abarusiya, Abarusiya bagakora izo baga bakazigurisha Abarusiya bagenzi babo. Ariko hari n'ikindi kintu nyuma y'ibyo ngibyo, niba tuvuze company igihumbi kugenda, umve n'abahanga cyangwa se icyo twita experts. Akenshi ibihugu byo hanze byakira abantu batandukanye, ariko akenshi babishaka kwakira abantu baza n'ubumenyi abene gihugu bashobora kuba badafite mu mbabarire, cyangwa se bunganira ibiri mu gihugu, cyane cyane ku bwenge butandukanye, cyane cyane abava mu burengerazuba. Bisobanuye yuko hari ibihumbi 500 by'abantu bari kuva mu Burusiya. Nibyo ugereranyije na miliyoni 145 z'abatuye iki gihugu, ni agace gato. Ariko ugomba kumenya ko muri abo abantu benshi barimo barava muri iki gihugu ni abakire, bari tayari gushora, kandi baba banagomba gushora kugira ngo bareme imirimo. Ni abantu bafite ubumenyi Abarusiya bamwe nabo bataragira, nubwo nabo hari ibyo bifitemo. Tugereranyije nk'Uburusiya bufite abantu bafite hejuru y'amafaranga miliyoni
ibihumbi 101. Ibi bisobanuye yuko miliyoni y'idolari abayafite ari abo, kandi byerekana yuko 15% ry'abo bantu ibihumbi 100 mu bantu bafite amafaranga arenze miliyoni 1 y'idolari bashaka kuva muri iki gihugu. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri nanone, ni ukuvuga ngo ubucuruzi buza muri iyi game gute. Ni ukuvuga ngo Uburusiya bwahagaritse yuko bwabujijwe gucuruza gaze yabo kuri Amerika ibyemeza ku tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Uburayi bwo birazwi ko bwakomeje kuyigura kubera yuko bwo nta mahitamo nta n'ahandi hantu bwari bwiteguye gukura aharenga 60% rya gaze banywaga yavaga mu gihugu kimwe. Yewe bari baranubatse n'inzira zo kunyuzamo izo gaze, ntago bateganyaga yuko ibingibi bizaba. Ariko Abarusiya nabo bagize ikibazo. Umucuruzi cyangwa se umuguzi wa mbere munini bari kugira yari Ubushinwa. Ari nayo mpamvu Putin bigitangira, mbere yuko atangira, ababyibuka muri Beijing Olympic itangira, yagiyeyo afa yasinye deal zo kujyana ingunguru, ariko ntago izo yasinye n'ubundi zari zimuhagije. Yari afite gaze nyinshi cyane, ariko Uburusiya n'Ubushinwa ntago bwemeye kuba bwagura cyane kubera impamvu zimwe na zimwe zijyanye n'ubwikorezi. Urugero, iyo ufashe gaze y'Abarusiya ukayinyuza mu nyanja, iyo uyijyanye mu burasirazuba bw'Uburayi bitwara iminsi 2. Hanyuma batwara nanone banyujije mu nyanza bajya mu majyaruguru y'Uburayi batwara iminsi 4 bivuye mu Burusiya. Ugakomeza mu burasirazuba njya mu burengerazuba bw'Uburayi ni iminsi 7. Ariko iyo urebye ahandi hantu Putin yashakaga kujyana gaze yari muri Aziya. Uretse Ubushinwa nyine nk'urugero, Ubushinwa buguze peteroli uyu munsi bukanyura mu nzira zisanzwe z'inyanja bagenda bahererekanya, ni iminsi 35 kugira ngo bigere mu burasirazuba bwa Aziya. Cyangwa se wajya mu majyepfo agana uburasirazuba bigatwara iminsi 27. Ni iminsi myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo iyo minsi niyo bisaba kugira gaze ibe yahageze. Bisobanuye yuko igihe cyose ibyo bihugu ntago byakiringira ino gaze zatwara iki gihe, ni nayo mpamvu batagura nyinshi. Hanyuma ikindi kintu twakubwira, ntago Abashinwa nabo bari tayari kugura ibirenze ibyo bakeneye, kubera yuko n'Abashinwa nabo ntacyo babikoresha kwa ko baba bagomba kuringaniza mu bitabo byabo. Kubera iki? Ubushinwa nk'ubu ngubu ibintu byajyaga mu Bushinwa bivuye cyangwa ibintu byajyaga mu Burusiya bivuye mu Bushinwa byagabanyutseho cyane. Nk'urugero, muri 2021 mu kwezi kwa 12 Uburusiya bwakoraga ibintu bifite agaciro ka miliyari 8.14 by'amadolari biva mu Bushinwa gusa. Aho ni mu kwezi kwa 12 2021. Ariko mu kwezi kwa 4 statistike zerekana yuko byari byamanutse bigeze kuri miliyari 3.8. Ahangaha hagaragara kampani zo mu Bushinwa zari zifite ubwoba bw'uko uburengerazuba bwawe fatira ibihano byitwa kari sanction za kabiri, kandi babizi neza yuko ahantu bacuruza cyane ntibazagira umuntu kubeshya. Abashinwa b'ubwo bafitanye ibibazo na Amerika, ariko Amerika niwe muguzi wa cyane w'ibikoresho byabo, kandi baranabizi yuko afite idolari, kandi idolari ni musema kwera. Aha rero ikintu nanone twakubwira, Ubushinwa cyangwa Uburusiya bwararebye nanone bubona ibi niba abantu bagakwiye kuba bakorana na ubucuruzi batari gucuruzanya nabo, bahise bajya ku cyo twita import substitution, cyangwa se gukora ibintu wowe ubwawo byikoreye. Ariko ibingibi n'amakesi abiga ubukungu barabizi yuko Uburusiya bwagiye bunanirwa kuri iki kintu, kuko Uburusiya nk'urugero iyo ugiye kureba mu mamodoka cyangwa se inganda zifite ibyo aho zihuriye n'ubwikorezi, barangura za ferium hanze y'Uburusiya. Semiconductors ikibazo isi yose ifite nazo bazigura hanze. Ibi bisobanuye gishobora kuba impamvu isobanura impamvu imodoka kuba kugura imodoka mu Burusiya igurishwa ryazo ryamanutse hafi 75% iyo urebye statistike zo cyangwa se statistike zo mu kwezi kwa 5 2022. Ikindi kintu none aha twakubwira ni ubukungu bwabo nabwo bufite ibibazo byinshi. Hano iyo ugiye kureba stock market yabo iri mu bibazo. Bajyaga bacuruza noneho amarubo afite agaciro ka miliyari 10 z'amadolari buri munsi mbere, ariko ubu ngubu kuva intambara yatangira babasha gucuruza miliyari 2 zonyine bakoresheje babona amadolari cyangwa bavunja gutyo ku munsi. Ibi byerekana yuko n'ubucuruzi bwo ku bya bindi byo mu Uganda hirya no hino byagabanyutseho 20%. Ibi byose byerekana ibibazo igihugu gifite, ariko
hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Ubushinwa buri gushirwa n'amafaranga kubera yuko iyo urebye amafaranga bafite budget yabo berekana statistique, iyo ugiye kuri statistique za banki y'isi ubona yuko iyo ugereranyije Uburusiya bwagombaga bwa budget yabwo yaburagaho 2% muri 2022. Yego nibyo ntaho bihuriye cyane kuko Uburusiya nako na Amerika nayo yari ifite budget iburaho 5.8%, ariko abanyamerika ikintu wakibuka bafite abantu benshi babaguriza kwa ko ntago bari mu bihano bitandukanye n'Uburusiya bwo ntawo baguriza bafite. Ibi nanone tugomba kukubwira yuko Uburusiya ubu nta mahirwe bufite n'ubundi bw'uko ayo babura bagiraho bayaguza kubera yuko hose barafungiwe. Rero tukahita tujya kuri plan ya Putin yahereye kera panga yo kwiremera ikigega kidakeneye abo bantu bamuhana, aho yari amaje kuza miliyari 643, ariko miliyari zirenga 300 z'amadolari zarafunzwe cyangwa zarakonjeshejwe n'uburengerazuba. Mubyibuka ko ibihano bigitangira niko kazi ka mbere bakoze. Putin yisanze asiganye 373 aho zayo ngacya miliyari 75 zimaje kugenda cyane muri kuva intambara ya Ukraine yatangira mu mezi 5. Bisobanuye yuko ukurikije uko ari mara yasora nta gikozwe mu mezi 18 n'ubundi amafaranga yaba yamushiranye, kandi bihano bimeze nk'aho byiteguye. Ari nayo mpamvu abantu benshi tubona yuko Putin yatsinze mu gihe gito, ariko nayo ahazaza he haracyagoranye cyane. Ari nayo mpamvu intambara ya Ukraine nayo abanyamerika bo ntacyo bibatwaye kuba yatwara igihe kinini kwa ko babona yuko n'ubundi Putin yaba ari guhomba byinshi, na Putin nawe duhamya neza yuko intambara zayirangiza mbere y'ayo mezi 18 kubera yuko nawe azaba afite byinshi byo guhomba. Amerika nayo irahirekereje. Ibintu byaba ari amakuru meza kuri Ukraine, ariko bigoye kubona ko igihugu gikora byinshi. Ni nayo mpamvu barimo baragenda bashaka amasoko yaba kuza muri Afrika bereka ko ingano zabo bazikeneye n'ibindi hirya no hino bagerageza. N'ibihugu byinshi bitangiye kubumva. Reka turebe aho bigana, dore yuko none intambara ya Amerika ndetse n'Ubushinwa nayo imeze nk'aho iri gututumba. Amerika iri kurwana n'abantu bose. Reka turebe aho bigana. Ngayo makuru agendeye ku bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyangwa se muri raporo yasohotse y'umushakashatsi berekana ukuntu n'Uburusiya nabwo ntago biri kubugendekera neza muri iyi minsi. Ciao, shalom na butaha.